abatura aba babine ekiniga cy'amani aba babine bipande byabihandikireho ebigambo ebirikoreka ngo nibenda oburinganiza otireho nebindi ebyanu bigira ngo nibenda ngo Minisita Baramu abase kutaha omushonga zabo. Sebusumba Gerard Musoke omwe ababire besimbire nagira ngo bakagambira akaciko akebyobururu muri Sembabule ngo bemereze okutera karuru ngo babagira ngo nibija kemereza bati babagambira izoba heri barije kagarukamo ngo bitwa bire bari aho niko kuhurira ngo hine obubarahiza obubatararonzire obuzibu bwonna obwatandika n'ekyalo kyaffe kino bwe bateekawo okwewandisa ekyasokera ddala abakola kwewandisa bekweka oluvannyuma lw'okwekweka abantu baffe bwe bagenda okubanoonya ne bateekamu amanya enkomerero amanya ne bagasiimula mu regisita. Abatura ab'ekyalo nibagira ngu omu obu ekyalo kyabo kirimu abantu bingi enkozi z'ebihagaro bari kugira ngu haba batatungiremu ebembezi nibija kushanga ngu batandika kutwarira amateeko mu ngaro. Nze mu regisita saalimu ndi mukazi mukuru mpangalidde kuno emyaka n'emyaka naye siriimu mu regisita. Omwana yazze eggulo kola oba yajja nga alina gwagoberedde ali mu regisita. Twagala okuba nga tulonda tufune obukulembeze eri abantu betweyagalira abafu tewali bantu tewali bukulembeze ekyalo kigenda kweyawula. Nsaba Mr. Balamu nga bw'omanyi nti byonna byonna gwe bikola ku wakati byonna biri mu ggwe obuyinza bwonna bw'obulina obwenu wansi ekyalo nga tikinawunya vumbe ate nga situwayagala tiwunye vumbe naddomo mu bimwanyi ne yeekweka batutiisa kyasituma bweru omuntu atumazeeko eddembe okuva we twalonda tetuddangamu kwebaka lwaki tetwebaka tetumanyi buzibu ki ate nga bagamba ffe tetwalonda tetukamanyi. Abamwe nibagira ngu amazina gaabo gakaruga omu regisita ez'okuteereramu akaruru batamu abantu abatari kuruga omu kyalo kyabo ngw'eshonga aha bwenki bari kwenda ngu Minisita Baramu abase kutaha omu shonga ezi leero batunge oburinganiza. Naye nga tulina obulumi bungi nnyo olw'abantu b'ekyalo kino obutafuna bwenkanya obutafuna ddembe lyabwe naddala nga byatandikira ku byokulonda ebyali wano ku kyalo. Kubanga essaawa ya leero osi polisi katwe okujja ensonga zino wazitegeerako era twakutegeezaako. We yamutwala amusala bulako ku mutwe yammako ebokisi ya sadifa ne yeesiba emiguwa mubbi ku kyalo emmundu azirina musirikale tulaba akola ate lwaki bamutuwa okutufuga. Ensonga enkulu eri ku regisita bannange mukuleete regisita eyaffe eya Lukusuulu. Tulina ennaku ku mutima tetwalonda ekyo kyo ne ba osi baaliwo. Kutwahishirira abari kurira by'akaruru mu district ya Sembabule barimo Harija Gracious yahakanisa eby'abatura bari kugamba kandi yashoborera ati kurunaku rw'okulonda okulonda kwabeerako Kawesi Moses nafuna obusatu mu mwenda ate Sebusumba Gadi nafuna 23 bwekyaviira ne bamaliriza nga balangiridde Kawesi Moses yarafunye obururu. Amakraga gasha kwa Juliet Namale omuli Sembabule.